Igama lami ngo-Austin Moyo, i-Shadow Ambassador e-MDCT eSouth Africa. Isinqumo sokuthi inkantolo ichithe isicelo sokuthi abantu abangaphandle kweZimbabwe bavote sisizwile ngaba isinqumo ekade sisilindele kodwa sisidumazile kakhulu ngoba kusukela ngo-1983 kusiya ku-2010 baningi abantu baseZimbabwe abasasenamandla okusebenza bathuthukise iZimbabwe abahambile baphuma eZimbabwe ukuthi bathole impilo engcono. Ngakho-ke sizoqhubeka sikhuthaze uhulumende ukuthi uma siya ku-2023 laba bantu babe nelungelo lokuthi bavote. Akulunganga ukuthi abantu abaningi kanje bathathelwe ilungelo labo lokuvota. Siyabonga. Igama Instan Ndlovu ngizalwane seZimbabwe. I think masibheke le ndaba ye-diaspora vote ukuthi iyaliwe nguhulumende weZimbabwe. I think mina ngombono wami it's unfortunate iyaliwe kodwa ke kumele sizifundise njengelizwe ukuthi silungise izinto kusaselethuba. So njengoba lokhu isiyaliwe ngalesi sikhathi I'm sure ukuthi kuzasikhuthaza ukuthi siqale manje ukusebenzela utshintsha ezokhetho ukuze ukuthi ngeminyaka lelandelayo sibe namalungelo aza include abantu bonke labangaphandle. But okwamanje mayiyaliwa kulanto esingayenza, but kumele sisebenze ngokubamba nje abantu bezimo ukuze ngo-2023 i-diaspora vote le ibe khona, ngoba indaba leyo ukuthi siphushe izinto mase kumele zenzeke ngesikhathi esincane vela ayisebenzi. Siyabonga. Okay, sanibonani. Igama umchasiseli kwaza ngisuka le eKhezo. Lesinqumo esesithathwe inkantolo ukuthi i-diaspora vote ayizukuba khona, ngicabanga ukuthi asimethusi noma ubani waseZimbabwe ngoba kuyinto vele uhulumeni wakithi owayala kusukisela nini ukuthi kuvotwe ngaphandle. Ngicabanga ukuthi uhulumeni uyesaba ngoba uyazi ukuthi wonke umuntu ongaphandle kwalela izwe kungumuntu vele owabalekela umbuso wakhe, okuyikuthi wonke umuntu ongaphandle vele uzovotela iqembu eliphikisayo. Kusho ukuthi ukuvumela kwabo i-diaspora vote kusho ukuthi basuke bevumela ukuthi sebefuna ukuphuma esikhundleni. Ngicabanga ukuthi yiyo nje into oyenza ukuthi uhulumeni angahambisani nakho.